no mosomfo muni aba ekwesi kapane nenso minimum edi ehyenyamisha musedane da munya ebreji edwati ensemo a yede ebebesomo ewo toma GHFD kese yi eso na Ghana wahala dwumedie ena ebre aso se yede ebebesomo na ebusuafo say die enyoma ekoso empenifo eye nkwada eye de yenim eye entity yes say emabunu no so no wo mo emfa emfiri manase say ehunhie say ye fa eye wo bi say ye mentor ye role model no kwanpo no yam tonkoso a enye anase ye jai emfa ento because they say dear eye wiasefo eye de eye Christopher eye wo hyekrapo na wo nsonso ya edem efa eye Christopher entem ene eye wiasefo entem na ebusuafo mo be kaya enche ye bia na eye gospel musician eye nuaba Joyce Blessing wo so a eye eno make twitwiri die ede eso a eye ne publicist eye Julie J ehun ache se wode so a no say ne won so na generational cases nyina wode emma no ache se wo chem abraya no ne ye ni so a woda na die no wa bre no wa ye koma ache wakana no atuma che waye na adwen se memfi se nka bia nka abaya no ebesesa nanso so akwakwa ye se dan da wakana no atum na abaya na ede ne sekan edwa na nka enti wo hwe ye tena se nenso ta no na wo hwa wontimi nka hwe na wo a na obegye no na ne eche se wo ba bonten ebe hwie ne no me edugu eye ne publicist yi eso ache se eho e na wo magana fo nyina hunu se abaya no kra fo ne Juliana eye ntiamoa ebo ni din dome no de mi wo de ma ye hunu se eye saligali na no me krampo na wo dumi wo bi ebra ye frɛ no eye the barren woman no krampo no eso we de wo de ma eye na sefo wo de mo no ankasa ni mu na busuafo wo mo ba ye ba wo ne na kanso ate se ni obi a wo de eye biaboyi e de ma no e ma Ghana fo ye so mu ka se na Kristo ni pa e na wo ye sa de we Kristo ni wo so wotu eye nyamenyum nyame honhom ati umu e na wontimi mfa bone enche e na wontimi enka wano entum woni ma bi ehu wo ba abonten abegu umu efi ebinom nso ede to dwa se oye Kristo ni ntia na chese wonya sa na wonfa enwu oni wonim se obia ne na dwenkyere obia ekere na den efa ehu na abusuafo ena dai die eye Juliana ntia moyi baba abonten wono so aba be so duabonim no so duabonim wieye no e no no so de na de ye den etai eye eche na abusuafo den no de tai echam ye ni abayi eteki to ye ni Facebook page so ene wo kokotwero ye ewo ehonom se Psalm 109 wakotwero Psalm 109 and or just say you don't need a seer to know who is directed at. And no Psalm 109 or the aquacoto no wa wonim se sa Bible verse we Bible verse a just so for crampo no wo mu use o mo mani da ho no mo wo mo mani da ho pa eye hu se wo mo se ya wade nyina ho kwan na so nyina na ye den fata ye ntia so for no wo mo upon Bible quotation se wo mo sa Bible quotation ne ade a chese wo mo mfa ni agro wo mo ntoto na se wo mo nka ne by heart na so ne den Julie J edie wo hu ne sen se wo kana anya asimbi obeba beka bia na betimi edi na asemama no wo ba no bebe kire mu krampo na ebi begina di ebi nso enchinu endi na wo hia so wo beba begina di e na wo hia so wo beba beka che ne se animinji wundi enti no ene wo hu ne se nyame asem eye kind of fanu etwa ha eno ene betimi edi na asemama no eno ne betimi aka na asemama no eno ene betimi ade atentere ne ayeden aman because nyankopon wo ntwantro nyankopon enya de ese wo no wo benje eya adamude aka edi ama obi anase wo behwe eye wo bi eyi bi so anase wo be ye yi no aka edi ama obi abu obi fo anase wo bu obi eye be mo no de no kore no ene ane eye ne ane ena ne dabi eye de dabi nti wo de na asem akwa den nyame ena chese wo take Psalm 109 ede ema Joyce Blessing esanse mwamu se wo no eni nipa wa ba bonten wa be bo abaya no edi so wo ba bonten no so de Bible verse we ebebeto abonten na entimi emfa mo obi a se Joyce Blessing ena ye de ebeba mande ebema no na busuafo abaya di nsem yi etudwe na ama eyafe adwe no ntanta could it be say
dear Joyce Blessing can they actually ato abaye eso say oye so using the old account and the striking no bibi baby na abaya no and am so your computer wizard ntino na we dwedwe ma na was sending your man could it be say enye no kre na enye no kre na sanka wotimi ba abonti bebodua sei dia enye na che say ye duabo no ebetimi anya wono Joyce Blessing na say abaya no nso so yenim so obi wo ho no nkrampo na wotimi ya nnuanu mo abetimi ahunu so obi wo ha obetimi aka na me donya me mfa ade we azu bekum no no na yeden afa could it be say abaya yi nso wobetimi ayesa na wahye da babont wonim say ye ntwero keke wonfa na no kan ye won kan ye verse no mfangu obi aso wo twero keke enti ntwero ye na watwera to wonom keke no entimi nya hwe e wona brabo so entimi nya hwe emfa nkuntia no enu nti wo twero de ato wonom se de pe ya ye be ka se ye de Joyce Blessing e kan de to ne so no enya no kore ana na say the Bible ayafu to the extent so obi etimi fa e de ye bibia se ensam no etimi kokoba se ya ampasa wono na ayesa na wahye da for Bible verse we e defend no ho se de be hu se enye no kore ana se eye no kore so se ye nua Joyce Blessing wono nso so no won hunu bibia sa na opese ogu abaye no fi na waba no wode nsa no mi we eto ne so se de be ya Ghana fo be bu abaya no fo ana se nkofo be di na tema enye na sense akwakwa yese ye kasa Christopher kwampo no ye nyame no ase ye di no ho fe ase ye di no ho fa ase like ye ti na twitwi bi ase ye de ne to chacha ebi na sense de se ye de bibia be di agro Bible nso so ye de no so di agro bia na abusia for sense de no me ko de me twen ho a me te eye ase me to de ema wo bibia se de no mai ekoi say na won so hu ensam no esi efofo adwenche ebrei Too Much GH your comment section follow yen your Twitter page so @TooMuchGH _ your IG page so @TooMuchGH _ Facebook Too Much GH meeting at the clear sikapa dasene yebesane shia Too Much GH. Me did akose Japan. E prepare mbese TV. Me share Too Much GH. Omo de mufua. Omo sports and as entertainment. Omo de mufua. Mo ko so show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Too Much GH. Uye boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kodwampo. Obetumi afem the great tampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH, more too much. Na me so me I'm more fire. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.